tsebe ya gago go frequency ya rena ya 96.3 FM e bohlokwa kudu. Tsebe ya gago ka mola audio streaming ya www.mcrs.co.za e bohlokwa. E bohlokwa ma lobanyana fa o ka re ke ka la bone la beke ya go feta go le lo mongwe o tsene mola go tša dikgokagano tša le yago a re a wa o re bogetše live mola paging ya Dr. Moremi a le ka Zimbabwe ya o ba le ka Zimbabwe o lo mongwe wa Botswana ba Botswana e bile o ka re ba tloge ba tlala seatla man ba re bo ma 4 or 5 ba Botswana a wa ge e le South Africa yona e kwa ka rena South Africa ge re bona e re dumelang botate South Africa ge re bona e re botate dumelana le tsugile na a bela go le molato ke ka mokgwa ile gore re tloga re leboga kudu ka gona magagesho ka lebaka la gore go bolla nnete ya mmankgonthe di ya khokho sealemoya wa bona sealemoya ke monwana le lenala le motheeletši wa bona go ka be wa bona o le motheeletši wa radio ebile o tseba bagaši ba radio o tseba mananeo a radio o nape o tsebe gore o monwana le lenala o nape o tsebe gore o monwana le lenala dilo ka moka ga jona wena le radio wa le tsamaya ka moka le sepela ka moka man le sepela ka moka le ntwetee ya jwale ka gore yalo motheletši wa motse community a radio gona fa le go 96.3 FM a tsebe yang kgekgenene yona re a ile boga maka a se makhura ba gesho ge nkebe maka e le makhura nkebe wa tsa re tšhellana re tlola jwale o tla tlola ka maka na a lenanego ke lenanego la pitšentše kgolo ba gesho tharolwana ya mathata ke yona e le go gore e be putswi ene e be putswi ka thari e sego ka lepayanane gore pitšentše kgolo di boputše tharolo ya mathata ka thari o tsere thari awa ela ke number 1 go boputše ngwana ka yona is either o motliša ka pele gore o motliša ka morago go tšwa go wena ya di rata ke botate ba o tla no kry-ang ba itira o ka re bane maikarabelo ba no kry-a motho wa gona a boputše ngwana kry-a moputše ka thari bonna a sepela le kgare ba gage ba swere umbrella swere umbrella monna lepara le boputše ngwana lepara le boputše ngwana a ka thari a motlišitše ka mopele ka fa a gone molato motheletši wa motse community a radio gona fa le go 96.3 FM gore yalo a motheletši ka nnete ruri wa jwale dilo di nametše mmila wa lephefo di nametše mmila wa N1 dilo di a titiragalela ba šitše ba le gona ka mola ba go rogileng bomele guhle mampana ka mola moganyaka ba šitše ba le gona bothapelo mmalefatlho re a leboga bo monga dikotlolo ba gona re a leboga mathapelo thaini ba gona ba šibatsene re a leboga bo Patishe Khapola re a le bona ba gesho Azania Boroko re a le leboga ba gesho Stutla Khumbuza Nandala Masilela Siathokoza Tatabo bo Makepi dikobe ba gesho le gona re a le bona man bo le konyane matlala olet re a le boga bo Ramadi Mecha Smaili Madisha wa banankane re a le boga ruri Koni Boni re a le boga Samuel Mpofu wa re a le boga ruri ga gone molato moroka a ke ka mo go wena maneng ke go tamishe ebile ke tshepe gore o bile le weekend monate ya ema la dikosha e le ge setšhaba se hwetša thušo o goroša dingaka di ya setšhaba se kry-a dingaka tše mpša re a leboga mane go bona gape letšatši na le kgono letšatši la bobedi gomme a re a go amogela ebile madume a boruthoki yago prof a ke go leboge malome ka kapa a ke thabele ga o kgonne gore tamišetša le batheeletši ka kua dikgokaganyong tša leago babogedi
ba rena ke ya go dumediša malome ka kapa ke dumediša magoši bokgošigadi ka moka emandona bo rena re a letamiša magagešo bao le leng ka kua gare ga meago e megolo ka go latelana ka kgati re dumediša batheeletši ba motse community radio station kgole le kgausu re leboga le thekgo ya lena ke dumediša balli ba rena ke ba mangaka bo rena setšo ka moka bao magagešo le re thietšang re re thobela magagešo le kae gape ba tamiša lena bjale nna nkane le khomotse a re gona aowa ke rena ba Yeah. ke ba ga mang bagešo ke ba ga Sebekwa o tswa ka lefatsheng la Spispent ba ga Sebekwa alright o tsamaya le tatešo letswalana bjang motswala wa malome ke abuti ngwana mmamogolo o tswa ka lefatsheng la Lodi alright o ya okay wena ko wena mamam nna ke dina Phumzile Sebekwa alright abuti ke nna Thomas Maluleka wena Maluleka Ai. Thomas ke Thomas yeah wa tsa tale moroka ge ke bolela batho ba phetse ba re mara wa tsa boka kapa ba bolele diruri ba ne maka yeah last ke boletse tabe nngwe ka re a go ne lapa la Matsonga La go hloka- a o la go hloka motho ba reng ke Thomas ao okay Thomas ya ke Thomas Thomas se rato sa genu se re mara Thomas se reng Thomas a tsona gore a di tsebi a se ke rutiwe sona alright a se rutiwe sona bo yeah sa ga mamang se re nna sa ga Sebekwa nna re Mazulu le nna a bo papa kotse ke tswa ke Lepitala papa o tswa Lepitala ga ya kotse mara bo ra ga di bona ga le ba itla ka di funeral ke bona ke ba tsebang mara ba bo papa bona ba bontšha ke ba tsebe oh yeah okay a wa re a lebo a gone molato thietša malome ka kapa o tlo lefa melao ya radio Thomas le kgaitšedi a rena ya ga Sebekwa ba gešo a re a leboga ke rata kuane ya gago mane Thomas o ka reng ke bonetse pedi o no mpha e teng ba gešo re a leboga re ka pitšentše kgolo ka mo motse community radio station re leboga ge le tlile sepedi se re ngwana wa saleleng o hwela thareng sa mathomo ba gešo difounu di ba silent mo ka baka la re difounu ke dilo tše dingwe tša go šitiša morero ge šetše morero o thomile dipitša le kgabakgaba sa bobedi a re tsenane ganong ge re bolela re fana sebaka ke moka ge e ka ba gone le seo ratang go se fetiša wa emiša letsogo re tla go šupa ke moka wa tšwela pele ka polelo se sengwe gape ba gešo ebile ye yona e tloga e le bohlokwa kudu ga re bitše maina a dingaka a baporofeta a dikereke mo moyeng ebile ga re bitše baagišane ba rena ka maina no ba gore ya wa moagišana a rena e no ba gore a wa raya go ngaka tsoko raya kerekeng tsoko raya moporofeteng tsoko se sengwe gape se se leng bohlokwa mahlapa ga anya ke ge mo sealemoyeng ba gešo radio e tloga e hlomphiwa ka kudu e theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme ntho nngwe le nngwe ye e tšwang ka gare ga sealemoya e ya tsebeng ya motheeletši e seke ya ba yeo e lomelago ka mantšu a mangwe ra re polelo re a eapeiša ba gešo re a eapeiša gore e seke ya kwagala e ba bošaedi kua tsebeng ya motheeletši kua gae jwale se sengwe gape ke gore re duleng ditabeng ba gešo re seke ra dika solo ge re botšišwa dipotšišo nke re arabeng dipotšišo o seko a kry-a o nyaka go ya mmabololo mara o dika matlerekeng pele ka gore o tla fitlha mmabololo lata jwale a gone molato kgaetšedi ya ka nkore ke go bapalle se ke moka ge ke fetša go go bapalla sona o nape o tamiše batheeletši ba o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši a re a leboga mma go rena le ka tšwela pele ke moka la napela re fatše e le go gore di a letlaiša bophelong ebile ke tsona tše di letlišitšeng ka keno thobela ke Phumzile Sebekwa o tswa ka lefatsheng la Spispente nna ke na le bothata ke tshwenye ke ngwana wa 5 years ngwana ka wa 5 years wa berekišiwa
ngotlwa e sa le monyane ntse a berekišiwa ke tla ba ke taba re ngwana wa raloka bošigo go a tshega a na nnoši and then ngwanoki o taba o tshega ga a sa tshe ona nong o raloka ka matsogo o raloka le ka maoto and then maabane o rile ha tsoa bošigong ba go seng wa lehono go rile ha tsoa a re mama ape ba re setlhoki sa kgona ba re setlhoki sa bolela ngwano a sa kgona go bolela he ke bolela soki sekolong dithutong tša gae o palela bona tsekeng ko o bolela mare gae wa bolela o na le bothata ka sekolong ke tshwara bothata ka taba re ke bitšiwa everyday o tsena sekolo ngwanoki ke na le bothata le ena ngwana o tlwaetse e sa le monyane ntse a na le bothata le nna mmae ke na le bothata ke tsamaišiwa le lerebiši mo ke tsamaya lerebiši šulwana le tsamaya le nna ke a kae kapa kae lerebiši šulwana le tsamaya le nna he ke robala ka gaeši lona modimantlo ke tsamaišiwa le lona lerebiši leki and ke na le motse o leng wa ka motseng wa ka o na le nto e ketimang e tsamayang bošigo ntše re robetše and then he re tsewa fru re na le bothata le ba re mo monyako o kry-a o na le nto e ngapile mo monyako e ngapile nto ke e bontšha o kare ke manala a ngapile mo monyako so ke na le bothata le ba ko gae o tlhokofeletse papa o tlhokofetse ka November mma tlhokofalana ka January le mahu a bona a ntla ba ka taba re ba no tlhokofala so skrileke a re tsebe taba re bothata e ka ba leng mma re la ha fetsa o tlhokofala wa tswalla hopane ko hae ra o nyaka bothata a seng ke re go gona o kra bothata taba re keng and then he ke tswa ke ya bathong ba re monna ba re ke boela ka gae a ke tsere bothata e ka ba ileng sona ka magae ke palla go robala ka taba re o na le di-sound tše ke di kwang tše di tsamayang ka magae and then a ke kgone go robala ke tshwanyele ke sateledi ke na le ngwana o mongapape wa ngwanyana ngwana ke o na le nto e mo robalang le nna o na le nto e nrobalang ya ka gare a ga dilo tše o di boletšego o tla nna ntse o gopola tše dingwe o bolela ka ngwana wa mengwaga e mehlano wo a berekišiwago o bolela ka go se kwane ga bana ba mmago o bolela ka go se kgotsofatše ke mahu a batswadi ao a bileng gona ka go latelana a semaka o bolela ka gore o ne stene se o dulago go sona ge o etswa ba re badimo ba re o boele ka gae ga wa hlalosa gore ba re lebaka king ba re o tshwanetse o boele ka gae mola o tinyaketse stene Moroka thobe wa tseba batheletši ba kapa balli ba ke tlo no dula ke ba gopotša ka gore ke di-voice note tše ba nthomelang tšona ke tloga ke tepa nako ke a di theeletša kudu kore ke di theeletša kudu that is why ke kgona go kwa gore go ne ye nngwe ga e bja gabotse go ba ga e bolela kgaetšedi ya ka gare ga voice note wa gago o boletše ka taba ya ngwana o e leng gore bošego go ile go a diagala jwang jwale nkane o sa e bolele yona bošego re le robetse ka e thoma dire ma 9 o'clock ga re lebeletše TV ya ba taba tša gore he ntše re robetse so ka re a robaleng go sesa ke a society-ing ra robala ke tla ba ke taba re he thoma le 11 o'clock a ke tsebe taba re ke tla re ke phafuše keng or ke tsušitše keng so ka tsoa mare ke tla ba ke taba re mo pela jarta ka o lla dikatse so and then he ke theletša di-voice mo dikatseng tšeo o na le ngwanaka mo voiceng yeo he ke tsoša ngwana ke mo theletša ke mo tsoša ke re phenyo ngwana ha tsowe ke a mo soba ngwana ha tsowe so ke tla ba ke taba re ke mo lebelela ngwana o momile molomo he ke theletša di-voice ko ntle ngwana o la bona tsekeng ke kwa voice ya hae le ngwana o isa ka ko ntle nkore ke kwešiše tabeng bošego le robetše o kwa dikatse di a lla kua ntle mara ge o theeletša mello ye ya dikatse gabotse o kwa voice ya ngwana wa gago ka gare ga dikatse tše di llang kua ntle bošego and then ge o lebelela ngwana sho o ne le yena ka mo dikobong mara sello sa ngwana se kwagala kua ntle ka gare ga mello ya dikatse o tsoša ngwano a tsowe okay
ke bile ke a mosoba ngwana a one ntwe e tlhalosang taba re nna ngwana ke gona so ke a mo lebella mo molomo o momile molomo ka gona go sha taba ngwana a gona ka mo ngwana go ntle mara ke tla ba ke taba le ba ishane ga le ba tlhoba mpotsa ba re monna ba re mara ke tla ba ke taba voice ngwana go mo boshigong ngwana o kra alla mo boshigong nna o kra ke bangangisha ke re nna se ngwana ka mara ka pelong ya ka ke tla ba ke taba ngwanuki ke nnete yona ke ngwana ka gale ke ntse ke tseba taba ngwana wa berekishiwa ka taba re ke tsamele dingaka tse dintshi ke paletse go kra thusho a ke bereke so a ke kgone go kra thusho ka taba ra ke bereke so ba ke ya bathong bana ba thoma bola ke tlala ka magae o feditše a ka fetša so mahua a mmala papa ke tla ba ke taba re papa after bana tse go tlhokofala a gae ke lora papa o na le mo polekeng yengwe o na le mo polekeng o suswetse go go ntsho mo gae o dutse mo polekeng yengwe bona tsekeng a o bonagale mara nto ntla ba ka yena ke taba reng o kokobane ene papa o ka bontšha ka re o tšhuile o lebella ka mola ka mo ke ntwe ntla bang taba mahua bona e le babedi ene le mma ke tla ba ke taba mo ditorong tjaka o tla mma bona tsekeng a le ka magae mara o tla le motho ena motho a leng section ona ya ka magae ba dutse mo stupung ba re ba hadima mo manna ke a gana ke re a ona mo mo tswang ka ma o tšo tswe selo le dilo ka moki so ba ra ngwana ka moshimane wa 17 years ba re monna ba re tsa mo tša mo ma ke re a ona ntwe e tswang ka mo ke nna ke a gana mapele ga ije diaka dilo tše ke tša go bona tatago a dutse khonaneng e le motho wo a shokišago kana dipono tše o di bona batho ba ba robetše ke di bona batho ba ba robetše taba ya mokgekolo mmago ge a tsena ka gate a tsamaya le motho tsoko wa mo sectioneng ya ga bolena mo motho o le ena o tlhokofetše motho a sa tlhokofala o sa phele mara mmago o tlhokofetše mara mma o tlhokofetše ba adima mogoma ka mogae ka mogae tswela pele so a adima mogoba ka mae nna ke a gana ke re a one nto e tswang ka mogae ba re mo ngwaneng wa ka ba re ra adima moma ke re a one nto e tswang mara nto e ntla bang ke taba re ka mo banya ka moma ka mo gona go tlhakatlhakano o na le tlhakatlhakano ka mowe and o na le bosepa bo emeletse ka mo ntong yona yeo ke nto e ntla bang so ke le ke nyaka thusho ka ona ditoro tsona tšeke lona still a seng ke kgona go kry thusho ka le ka tsona ke nto e ntla bang o tla re o sa nagana tše dingwe wa be o re hlalosetša ka sekutu se se leng mo molaleng gore ke se o belegweng ka sona se tšwelešetše o belegwe o godile mohlomongwe ne le mengwaga mekae se bohloko go diagalang ka sona ntwe e ntšwile ke na le 12 years so a ka tswala ka yona e ntšwile ke na le 12 years so yona e botlhoko a ene bothata nkile ka tsama ditliniki ba mpha lengwalo ba re ke mametlhake ko operatiwa so e ke tsamaya mametlhake e ba ntira di-operation tša ka sengedi tsa mabotse until ke be ke boa o maraga e go opele yona e opele mare yona ya gola e bisi yona ya gola o tla re o sa gopola tše dingwe a ke tsebe gore moroka o tla tsena goba mohlomongwe re tsentšhe abuti Thomas a hlatsele kapa a gane kapa a tlalletše kapa a bolele tše dingwe na a ke tsebe moroka mohlomongwe bona le seo ratago go se botšiša kgaetšedi a rena ka fale kapa go se bontšha ke nagana gore nke ke kwe abuti Thomas ke re ge ke tsena ka mola ke nape ke no ba fata ba ka moka ka botlalo goba go ne tša abuti Thomas le tša ga goba go ne le tsaka go ne le tša gago a ke e ka mola go mama mama ke leboga go kgonne go fitlha nna ke a leboga se go tšwelene sekutu se sentšwile ke na le 12 years and then o lekile go se tsamaiša mo go di-specialist ke lekile ke tsaya ke se tsamaišitše na a ke re ka 2020 ga le lona ke thoma go tsamaiša so ban romela mametlhake ba re ke o se operation a ka ke yona e sa tsamang botse go diragetšeng ka taba ya operation a ka ke le mametlhake so bankiša ka metšhineng bo checka taba re bothata ba ka e ka ba leng so ba rile ba boa fela ba nnametse o dimampeto ba thoma nkgatha
so ya bataba tša rena ke no ba ke sa tsebe o dredging bankgatha ya šale e le nnyane ba sentšhe ka moka yona so ya bataba tša re ka boela gae nako e ya mamehla ke be le kana le ka mokgwa o leng ka gona nako ke yana mamehla ke gale le kgolo kudu o at least ba e fokotša ona no ba e fokotše gale le nnyane ke le ke boa mamehla ke gale le nnyane so ona no ya boela sekeng ya gola ganyananyana and then o ile wa boa wa attenda go ya le ka di-date tše ba beng ba go fa tšona for review a senke ba mpha di-date ba re le monna gore ke tle ke tše di-result and then o di latile a senke ke di lata di-result wa bona gore le wena wo mongwe o khosang gore ntho e gole mo go wena ka gore santse o kgwetse di-result o kgone go tseba gore ntho e ke eng wa ikwešiša o ne mengwage mekae o sa tlo saya ke na le 5 years o sa tlo saya mamehlake aowa mara mama le wena o ne phošo akere phoso mathomo ko gore ntho be e le kgolo ba go thušitše and then e boa gape ene ba rile tla o tše di-result a wa di lata dipetlele tša borena nako nngwe e di re thušitše re swantše re leboge akere bothata batho ba dipetlele ba feila ke rena ka lebaka la gore ga re latele se ba re botšago gore re se latele akere gonjale re santse re bue gape re go bušetše go bona and then mola e le gore bona ba rile e tla mo gongwe nkebe se sa tlo se sa le gona akere alright ye ke a ekwa ge o ija a o gamege go o robetše a o gamege ke gamee ke no ba ke sa kgone go kgotlelela dikaramelo a ke re hita ke kgone go ikgotelela okay ke yona ke sa kgone go ikgotelela alright wa e bona ke re ya gola mama go tlo nyakega gore o kry-e thušo godimo ga yona akere rena re ka tla ra checka gore e hlotše ke eng and then makgowa ke bona ba ka kgonang go bula ke era mangaka sekgowa ba ka kgonang go bula bantšha tše ba dintšhang akere rena ra lekolola moleko o go tsene wa tloga mo go wena akere and then wa kgona go fola nnete se segolo se ke tlong go se kgopela ke gore tabeng ya se se go tswileng ge ba go fa date o e latele akere a ba no le fa date fela go ba go fa date e latele and then o tlo bona o tlo fola a re tsene ditabeng mama taba ya ngwana papa go ngwana o kae papa ngwana o gona o sokola le ngwana wa le gona o gona o nna Chicanoshian okay taba ya ngwana o e nyaka tlhokomelo kgolo ka lebaka la gore ge ngwana ba šala ba mmerekiša o tsebe gore le wena mmage o kotsing ngwana wa go berekešiwa bošigo o bolela polelo ye e leng gore o ka se moko gore o reng o a ja o ria dimaka nako ngwe a ka no te tshenya gona ka montlong ngwana owe e no ba ngwana o mongwe e leng gore like le ge le ka re le a moroma o no makala a no bua gare ga sebaka nako ngwe o no tsoga ya go bula mejako nako ngwe o no kwa araba o sa tsebe re o bitša ke mang akere so ya ngwana e nyaka gore re lebelele gore bothata bo botswa kae and then ngwana re mo thuša jwang o boletse taba ya gore o sepedišwa le leribiši go gokwela gabotse ke nnete leribiši le a bolaya ke saene ya gore kotsi e tla godimo ga gago leribiši ke saene ya gore o tlo tlhagela ke mokgwa wa dilo tše dimpe ande kudu gantši le rata go bonagala kudu ge e le gore family e tlo wela ke mokgwa wa lehuso a le nyakege leribiši di ka tsege di lla ka gare ga lapa di lla bua le ka lentso la ngwana wa gago ebile di feleletse di ekwa ke baagelwane ke sešupo sa go bontšha gore ngwano ke batho ba šetse ba thoma go mmelaela ene ge ba belaela ngwana ra re ba tlo fetša ba belaela le mmage ene ko monyane 5 years o na le 5 years no ko monyane kudu ngwano baloyeng ke ba nyake thaka tša bona ba ka se no lata ngwana 5 years ba ya go mo ruta dilo tše bothata bo bogolo ba taba ya boloi ba hlabela motho e sa lo monyane ngwana o thomileng tše e sa lo monyane mara a bontšha taba rena ke na le bothata a sa tshwane le bana ba bangwe ka taba gore gale ke re ge ke robetse le ena ka mo re kubang gala kgone no tswa he ke lebetse ditlhoko ena bona tse ka di sha maotong ke taba gore gantho we ngwana ke ka taba re sa lo monyane mara ke taba re
o differa le bana ba bangwe ene a roba le tsona nna ke re ha tsebo robala ganthe bothata bo thomana nana mo sa lo monyane ngwana o re tlo go thuša ka ena mama re bone re bereka jwang ntho kgolo nna ye ke bonang o hloka thušo wena ka bo wena dilo tše di ya go gobatša o boletse gore o ka motseng wa gago o nyetswe a ka nyadiwa o no tswa ka magae wa tekagela wa dula le mogalabi wa gago ke no tswa ka magae ka tabare ka magae ga re sa kwane nna le bana ba mma re ba ba 5 mara re boledišane re le ba ba 5 and o tlwa le gale ka 2009 nke re sa kwane bana ba mma ntse mma le papa ba sa phela ntse ba re sa kwane ba ba tsamaya re sa kwane ba ba tsamaya re sa kwane okay ge re tla go thuša wena re thuše motse wa geno goba re thuše lapa le la gago ntwe ntla bang ka bana ba ko gae ke taba gore before ke tla mo ke or before ke tlo ngwalla tate ka kapa so ke boledišane le bona pele ka gopela taba gore ke gopela o ya ko di-studiong ko tlhalosa mathata a rena ene re kgone go kry-a thušo ka taba gore ga re sane batswadi ene le family ya bomma ga e sane taba le rena ga e sa kwana le ona ka bo yona e kwane le rena e sa kwana le rena so ona ga re sane batswadi a o sane motho re ka llelang ko yona so a re gopeleng thušo ene re kgone go kry-a bophelo re kgone go phela so bana ba mma problem ke taba gore a ba nyaka ba re bona a ba nyako taba tša bona di tswale mo bathong and then bona a ba nyake selo so ke ntwe ntlabang ka mo bona and then ntwe ntlabang ke taba gore ba re sentse ke boele ka magae ntwe ntlabang ke taba le ona le ke robetse ka magae so o na le tše di tsamayang ka magae nna ke pala ke o robala a ke ne boroko ka magae ke tshware ke sateledi okay ke tla bona gore ke go thuša jwang mama hloka pelaelo ne abuti Thomas di ya jwang abuti Thomas awa ona le bothata gae abuti Thomas ga nyane fela nke le mo lokišetšeng le kopelwana leo le mmatameleng a kgoneng go kwagala ga botse kua gae ya that's right re le boga nna ke nna Thomas Maluleka ore o nyako bolabola Thomas no bolabola gannyane moma re nyako se tseba gape le rena se ga geno alright ya ka rutiwa sona okay ene Thomas o tšhepile gape Thomas o jile gempa go tsamaišana le buane ya bele o ifihlile ka jaketa e bonagale gempeng ya le ka tšwela pele Thomas awa nna ke nna Thomas Maluleka ke tswa from Loading so ke tlila ka sello mo thola febe mo gape ke motse ko gae kwa Thomas wa la mathata kwa gae kwa Thomas ya ari thomega botse Tommy o ka mo mutse ka mo o tlišitše mathata gago ari tšega botse malome Thomas ke mutse ne ya ke ka mutse se ka tšhoga abuti Thomas man o dia go bozwing ka man tulo se se a motse fela so go na le lo tše di ralang gae ya ko gae kwa ke ntse ke tlhalefa ke ntse ke sa gola o ba le mo lo re tla le ba butiwa ntse a lwala tshwe ke malwetse a re sa itse gore ke malwetse a mutamang wa tla mo a re šiang gona awa after from there awa a re šia ntšega molaetša a re Tommy o hlokomele motswadi o wa ka o ha ele mma ha ele papa ena ka re bagala re ga ntse re lwa so tše dintši tsona ngwana papa šala le tsona o tlatla go di bona ga botse a watla le mo le gore ke ntse ke robetse ke mo le gore awa a buti a tla re šia ena a re šia ka tla ka mmona ke re robetse mare batswadi ba sa bone sele gore o re šia jwang ka tsosa mma ka re papaua a le butiane o re šiile so mma a ke tseba o le setse le so go irela eng awa mma irang ka gona ra fetsa tsetsetotse kore bošigo sa robale ke tshwenge dilo bošigo gore ke namela ke dilo tše dintšatše ya dincontrola dinko ba ka gae ke sa itse gore go irela eng
ke dilo mang dilo tse di go rakang ka gae Thomas? ko dilo tse ke no ba ntong ga re meke ke ntsho ga re ke lo tsa tsa ditokolosi so ntwe ya ntshwenya ka mae ka kwa le motswadi a ke bona motswadi fela ke bona gara ke bone motswadi wa ka o mo dirang motswadi o a wa motswadi gore nna ka bona ke bona ke morata le na nthata mara mbutšisha re o ba ga o phela tseleng tsile o tsamaya o sa phela ka gae na ke re ma ke tse bothata ba ga ke ke eng ntwe ntshwenya mo moyeng wa ka so ka tshwenyega mo ke le moteng ka tla ise a ke tseba no mahalo so nga kra ka ithuso le kgono ba ka hone wa tla le mo le re aua le mkhalabele na bare shia gore shia gona gore aua gore no makala le re no tlhakatlhakana mo a le be ka e fetsa ana pa tsamaya re sa itse re bothata ka ba le eng o retse eng so wa ba le gore a o sa na ntwe ke gore a o sa na ntwe le re monna mo kana ba ka chiefta ka chaba se ke chebele kae ka ke le phapare ke magele ka maranuka no ka mo ba re ya falbanka ya ba ke mutsi ke magele ka raga yona o dirang kono ke Nthomi a gore ke ra ke chaba fela ke chebile le ngapela ntubana a ka no shiana ka sa ke phapara fela ka magele ka raga metsi ka sitse re huirela eng o le ka gare go ba o no ba mo gausu le noka ke la ka gara metsi o thapile ke thapile mara ke tswa gaufi le skontiri gaufi le bridge a ba ka tloa Thomile ka lebella ka mo le ka mo ka re kwa le kwa ha ke kae ka ka lorawa o wa re kua le kua ke ka ha ke kae ka re mpampelo ka mo re yang kwa kana ba ka tsa yona wa tšea ya go ka ibale a ka tsa yona eng butsang hai e lebile left or right eng butsa hai a o ba ka tsama a ntse ke tsama o le wa sedimo mo tsile ntse ke tsamaya go riang wa sedimuga wa sedimuga a bona ke fitla gae ba mpotse wa re go tswa o le kae boshigo bokana so re tlo re o nyaka boshigo ka moka na ile go sedimile re ntse re o batla na ke re na ke tsebe se go irela eng o bošitse o nyaka ke setšhaba ga e le motswadi a se tsa nyaka a se tsa ga nyaka la kae wa ba le mo le gore le nna ka sane le bothata le bosestera ba ga botlhe ba le bona ba sa kwana le mama gore ba tlhamana le mama gore ga o sa na kwano gae le kwano ya gona gore ga ona bana ba mma ga ona motho a dulang ka gae gore ba dula ka gae ba phela ka dintwa na ba kwane ba no phela ba ntse ba lwele le ona ebela ba phatlhaletse motswadi ena o dutsa le iwane ga ana motlhokomedi motlhokomedi ga ana yena le nna ka re ke lasbono ke no phela ka o zulazula ma ke dula mo teng ke no dula gaufi le yena ma ke distance nyana ke fa ke ntse ke ke mo checka mo tsositsa fela no ke mo founela re bolela ba ba khole ba no ndula na ko ba thara lo founa ba mtsibise re hulela eng gore motsadi o shetse ga botse ra wa shela ga botse na le gore ba la ke roba ke a tshwenye mo moyeng o tshwenya ke eng o kwa eng go robetse Thomi mantšu ka ditsebeng o tshwenya ke eng digateledi ke eng bothata ke eng a gore a ke robetse bošikino kwa lentsu le tlang go nna le re tsoboa a ke tsoa fela gore ke no tsoa fela ka bulela bati ka tswa wa ya kae Thomi ke a segweng a wa ke fitla segweng ka dula fase ka khunama ka rapela ke botsa go rapela ke a tlo ke bona morago a o boifi Thomi aua o beifa ke bula ke bone botlhoko ba o beifa ke be ke no tsamaya fe ke wa nako ma yengwe leng ke no tsamaya jwale Thomi gape wena o bona mathata mosadi o kae wa ga mosadi o gona dilo tšeo di riang tša le gona aua le ntirela ke leiwana ke na le ena dintirelle a ke na le dintirelle gore nna le ena gore re phela re tlatšhana a re elwa fela ke a ngala ka tsamaya mosadi ya gago botse wa di bona bra Thomas mathata marataba ye ya go fela o e tšwa o ya segweng o kwa o bitša ke mokgekolo goba mokgalabe goba o no kwa lentswe le o sa tsebeng gore ke la mang gore ke kwa lentswe malentswe le a ke itse ke la mang mara rona ke la mosadi
ge o ka se tlhokomele abuti Thomas lentswe le tlo go fakela ka gare ga bothata lebelela le ya go tšea le go lahlela ka gare ga metsi le ya go tšea le go iša sekgweng wa rapela wa boa le ya go tšea le go ntšha ka gare ga jarata ya ge a o tsebe gore o ya kae ene a le lebelele gore ke nako mang no man le nyaka o le tlhokomele ge mosadi a le gona ga letle mosadi a le gona letle wa bona re mosadi o ke leng e le o ile ga go bošireleditše ka nnete ka gore ge mosadi a le gona mathata o banka gare ga ona a be gona go ne mo phethelang moya gona wa sekereke ga ona mo ke phethelang moya ke phethelang moya fe go ne o tsamaya fa go ne o rapela fa go ne o phela naeng o te kapeša di-search go ne apaya mo ke aparang ke ra dithapo tšeo ka ikapeša ka tswa wa itirela dithapo tše ka itirela tsona and then ka re šifa o apara thapo tša kereke o tsena kereke wena bratom wa kereka ke tsene kono tshwa ke abuto o lore ga lantse a lola wa mathomo mo mmao o ra thomo o tlhokofala fela dilo tse tse da napadanantshweng ba bereka kang abuti yago ka ra profeta ra bereka semoya o ba le boprofeta bola ga botse bonambile bo go aparela kona mo ke sa tsebe ka re ba ntleisa le moyo gore ka ne lo thibana lo fela pele ka pele ke setse re ke direng ke tle ke tshole morago o betha batho o lwa le batho go go no roana fe go no fafatla fela so ke fela pelo fela msa ke go no mo falla pelo gore ke mongalle ke setse re ke dirile ke tle ke tshole morago o ka se lo le mosadi marega maka thom tla ba bothateng monna gesho hei tla ba bothateng bo bogolo wa bona ka mo malapeng ka mo ka matšetši a go sa ne mašata go a katano monna gesho šediwe malome ka kapa ya re a leboga mo re a leboga Thomas motswadi ya gago wa mme o sa le gona ke o sa le gona and then wa robetšeng ke tate le ya butago and then ke kwele o bolela gore bana ba mmago ba tswile ka moka ga bona ga gone le o a dulang ka gae ba basadi ba tswile ka ofela ba nyetswe ba tinyaketse ditene kapa mohlomong ba tutula le ba sogana ko we ba dinyaketse ditene okay ke kwele o bolela ka taba ya gore a ke ku wena o tepala mo baneng ba mmago ba ba tshwileng ka ga geno and then wena ke kwa ore o bofejane mara ga o dule ka gae o dula kae nna ke dula phaki ga mang kore stene se bele ba nyakala mmastene ka lebaka la ba mmotse ba re ka re wena mo dula motofela ke bana re kgopela gore go chiefite go nyaka pleke nyana tse o duleng yana go no ska kwa botlhoko too much ra mo chiefite a chiefta dula le na phaki a thomo lwala ka mmotse gore mama wa thomo le tlele ke malotsi so gore tsentse o no go bola mashopeng go lapeng le lo gore ba ba robetseng ba kwa re ba shile kwa ga o ne ro ka dula mo ga o go lwala e tlo lo tla gafetsa le ba la re o ba shile kwa ki le wena ba tsere go kae ga se sebaka mma go stene sa phaki o senya ke tshike ma o nya ke nna re se stene okay mara ke kwele hore ba munyakela o sa re ra munyakela stene ba munyaketse stene sister ram phone a tla re ke tle ke tlo se bona ka tla ka se bona okay ka botsunya ke di khaitse di tsa gago and then ba munyakela stene mo ileng gore bona ga ba kgone go dula go sona so mmago ga fitla kwa phake a bajwa wena wa suggesta gore mmago a boele loading e le mo ileng gore bakhalabe ba gona ko loading and then mmago a boela loading wena wa shala phake ka shala phake ka re phake kona magantse ke phela ka pitjopo ka ra ke dula loading
dipitso pa ke di kry-eng le mmerega ko kry-a ke le phake kgone kry-a dipitso gore thusa ka gae tša mohuta mang di-piece job thom a kore ko no aga o builder di-garden o kgona go yaga ee o kgona go yaga go blastera ee okay ke tshwanetse ke di tsebang and then di-garden o di dia kae phake ke dira phake okay mo metseng ee okay and then Tom ge o robetse go ba le ntwe e leng gore e ya go laela e bolela le wena ee e go botša gore o ye ka nokeng go ba e go botša gore o ye sekgweng o ye go rapela ka gore ke kulo bolela dilo tše pedi la mathomo o ile go phaphama wa tekry-a o le ka nokeng sa bobedi o kgona go tsoga o ye sekgweng o ye go rapela o boe ntwe ge e go tsoša e re go wena e re e ya sekgweng e tloga e go laelela gore go fihla o rapele o boe goba e no ba wena e leng gore ge o fihla sekgweng mo phaphamang le gona go no re rapela o boele gae a kore ke nna ke gore ke no tsoga gore ntwe ha e tla monna gore gore e nna modimong ko go tla nnamela e go namela a ke re o robetse Tom ee a ke re o ba o robetse ee go go namela o bolela ka go robala ka go a ke re robetse e kwele mo kokotlong okay gore la ke tswa ka ke le bima gore ka ikutlwa gore ya go ntle gore ke tlala ke phišo ke a tswa ke ya go ntle a ke ya go ntle ke dula fatsa ke dule fase nya ke emela gape go sentse ke tsewa ke ye sekgweng and then wena o nagana gore ke eng ntwe a ntwe ngare ke tokološe o ka re ke tokološe ge e go nametse o ekwa kapa o e fila jwale ka eng mohlomongwe o kwaile motho o kwaile something sa boya o kwaileng e ngare ke something sa boyanyana so okay ee and then a gone mo o kgonang go tekwa gore e go tlaiša ka thobalano mo ao ino go ntšha ka mogae ya go roma kae ee a ke tsebe gore ke tlo re ke moya ke badimo mara ge e ka ba ke badimo ba go tlaiša ka gore bošego ke ba go robala bošego a se ba go romela motho dinokeng bošego a se ba go romela motho ka dikgweng gore a ye go rapela a boe badimo ga se batho ba e leng gore o ka no re go robetse wa kwa o ka rona metse ke selo sa go koša go fiša go re o dula fase se re emelela ga gone badimo ba ba jwale ka bao badimo ba bolela malome ka kapa re nyaka ditaola re nyaka ipudi re nyaka kgomo re tlo go fa mahlatse re tlo go fa tshireletso e tla o re fe bjala e tla o re fe metsi ke badimo bao mara ba go no tsoša Thomas a robetše ba mmea ka gare ga noka e segala ba montšha Thomas a re papa bona go lekua a re noa ke tšee right ke boele gae mmage wa monyaka o tlile o timela so ka thušo mogala so Thomas ka lebaka la gore o bolela gore ge o ne le kgarebe ya gago dilo tše ga diragale o robala gabotse mohlomongwe o be o mo fepe ka tša thobalano dilo di be gabotse ke go kwele gabotse a gore a ke na le ena a re ntho e ntshwenyang ke ra gore a o tshwenye ke selo o robala gabotse boroko le be le dieng tša lena tša monna le mosadi gabotse ntle le tšhitišo ao ntle le bothata okay and then why o sa dire gore o phele o ne le yena Thomas ka gore go o ne le yena o robala boroko o a khutša tsena ka di-shift mo go Thomas e tšea di-shift wa ya sa tle mehle le mehle motho Thomas ka gore go bonagala a go phološa ga a le gona o a robala ntwe ga itle jwale nkane tšatši le lengwe o no kgetha go robala o nnošintše o tseba gore ge o robetse o nnoši se ya go swela bošego a ke go ba nako e le gore ke kgone o kry-a mebereko so ke a tswane ke a mošia gae o ya gae nna ke a tsotla ke ya dipitšopong tšaka ke re ke robalana koo and then go robetse kowe go diagalaeng e ka tshwenyega a ke tshware ke boroko gona kowe ana kowe ke ra ke tsamaya fela nto ga re tsamaya le nna ke tse re go irela eng
no Thomas ge ke mo lebeletše ge o lebeletše Thomas o bona o ka re boporofeta bola bo abuti bo tla mo go wena ne e ka mokgwa ke bonang ka gona o a tseba mosadi o gore o moporofeta ena gore ena ga re a tsebe jale Thomas mpotse abuti a go ba ne kereke ga ne kereke jale wena o ba moporofeta bang o se ne kereke o porofeta phuthego e fiwa Pratom a ke re santse o gata-gate mola go abuti a beng a ya gona ene o ka se sware ke abuti ya go Thomas neo ya boporofeta motho o belegwa le yona a re gane boporofeta bo gona o ka tsamaya o porofeta batho mo tsileng mara baporofeta ba bantši ba nna ke ba tsebang ba tsena kereke boporofeta ke ba gago fela boporofeta bo nyaka o fela o iya kerekeng wa ikwešiša Thomas o ka se porofete ka abuti yago o kgoga mošwang wa matuba o kgoga lebake ga ke letsuba wa tla mo lora ke letsuba kana ga letsuba e freedom tlele ka mtlha ntse ke letsuba mara wa le kgoga okay and then a o go le 350 350 ka gola a o go le tšhelete ya mara ge nke bo o gola ye ke ang maybe ya bolwetši bo borileng ya bolwetši bo borileng okay abu Thomas ke tlo go thuša fela ke swanetše ke go tsebiše o ka se sware ke abuti yago o ka se berekiše boporofeta bo abuti yago se ka go thušang ke gore re tloše moya wa thokolosi and then re lebelelane le sedimo sa gago ge e le gore motho wa go thuša batho o bo o tlo o no thuša abuti a ntše a le gona boporofeta ba gago bo ka se eme ba emela gore abuti a roba le pele onkwešiše abuti ya go ga itla mo go wena ka ditoro o mmona buang Thomas o lwa le wena ke yena a bolela le wena go diragalang gore ga tla monna o tla ka mokgwa le gore ga ke phela le yena ka gona ga le phela le dirang lena kore ga lwala ke nna ke ntse ke tsamaya le ene ke mfesa dikgonyeng kore ga tla fela kore o tla kore wa mpotsa ra re ye dikgonyeng a thoma ha re ye dikgonyeng ka phaphama wa mmona ro sa bereka abuti yago gape mohu a ye dikgonyeng Thomas ka phaphama ba mothebotse abuti ya ga a robala ga botse ene ba le o tshwenya mogala bo abuti ya go ga šala a tlo robala o tšheletše goba go diragetseng ka ena tšhedi wena ke ona ke sa tsebeng o ba jwitše no o ile a ba joina o ile wa amogela gore abuti a go tsamaile mo lefaseng ga a sa le gona o ile wa ba le yona ntho ya go amogela a zangano amoela botsebotse re tsamaile re jwang wa molana seng ke amoile okay re tla go thuša abu Thomas nke re ye go go checka re bone gore bothata ba gago ke eng and then re tšee go tloga moo ke nagana gore o hloka thušo ngwe kgolo kudu and family ya gago e swanetše gore e rie gore o batamele ka kua gae ka pelanyana re go thuše ya a o right nne o ka se tshwenye ke mohu o robetšene ya ke tsere ngwe mofa ba ba ke sa ntse ke sa tlhalefanyana abuti yago matho mokgale ka 2000 dilo tše Thomas di thomile motshwenyane yena di thomile mothomaneng ka lebaka la rona ke phele le Thomas o phela kwa gabo and then kuane gantši ke tšeo di aparang go ya go porofeta o ne diaparo tša gago tša go ya go porofeta tše e leng gore gantši o di apara go porofeta ke tša kereke e feng Thomas gore ke tšelo ra ke lora fe ba mpontsha mašela so tše ba pontsha tsona ke tše lore ka di reka tše ba di nyaka re ka mašela rupu ba nyaka e jwang ke idea
then o di apara kae dilo tse ka ra o e kerekeng Thomas gape o ka se no re ka seaparo se segolo sa difapano tse tharo wa no se apara wa jika ka mo gae go sa wa ro ka roupong o kgolo wa no e apara wa jika ka mo gae o di apara o ya kae dilo tse Thomas a ke di apara ke rapela di apara ke rapela fa ke lewa go tsoga o ya gona mo dithabeng na seapara se ona se la sa timela sa ka ntse ke se berekisa sa latlhega sa itse se latlha ko se go ntse se go nang wena bo ile rapela kae Tom ke site ya speed band and then a o tsebo re se timetse kae seaparo se bo ile rapela o ne le ma ga ke iwa o ile o se apere wa bua o se wa se apara fa le gore re se latlhegile se go ntsha speed band mos a kere o be a ya speed band a ke and then sa latlhega kae ke tswa ke le speed band ke ya segweng sa latlhega ya ke tswa ka sego and then wa se buela furugo wa go senyaka ao a se ngana switch Thomas uale o ra gore sa le o fitlhile ka mo monna go ne se monna o se boneng mo go ka kapa se leng gore o ka no mo re fafa ka se profetonyana no Thomas re tla lo ena thapelong re tla re ya go thusha mogala bua ge se o hloka admission malome kaka ya bra Tom o ka tla wa dulanyana le rena mola wa pheta ditaelo at least re tloshe lengelo ile le tlo go fa bothata ya taba gore le go tsoshe bošego le go apeshe diaparo tša kereke o ye go rapela di be di timele gape ba le ke bothata ape go swana le gore o ngaka o ile o phekola o ile o timeletse ke ditago ene Tom o rata go bereka ka moya go ka motheeletša lebaka ke gore Tom a tsene kereke and then ge a robetse ke motho wa go lora a bontšhiwa mohlomongwe diaparo tša dikereke di-searche dituku dilo tše ka moka ge a bontšhiwa yena wa reka so potšišo ke gore ge a ntše a apara dilo tše a di rekileng and then a ya dinokeng a ya dithabeng a ya dikgweng o ba a porofeta bo mang ba ba kry-ang ba le kae and then a ba fa diporofeta a ge sa kopane le motho ao mara Tom orara wena modimo wa gago mosagare a bereke a go iše go a go rapela mosagare wa bona re batho ba mare ba tla go tsentšha kereka bošego mara ke rela re wa e bona gore gape mo gone bokotsi bona monno o tsoga bošego wa sepela wa go rapela o tsoga bošego wa sepela wa go rapela ga a boa diaparo di gona o tsenne ka metsing e se gale o tsweng dinoka dikotsi a o tsebe re ka mogare ga noka gone mare yena o tsene ebile o tsweng and then ge mosegare ke bolela le kgaetšedi ya ka mo ke mmotšiša gore putšhwela o mmotšišitšeng yona moroka ya gore gabotse o nyakela lapa la gage thušo kapa la gabo o ka re o botheeditše ge ke be ke bolela le yena le kgono mosegare because o lile ka gore mare re fetša ka gore o nyakela lapa la gage thušo lebaka e le gore be re sa bolla ka yona le bomalefo le balli ba bangwe ba beka go feta gore re ba le challenge ya gore mohlomongwe nna ke le maubane jwa ke ba le mathata a e leng gore ge ke botša ba gešo ka ba bommane bommamogolo bo malome le bana ba gešo gore bana re empitsentše kgolo ka gore a re ne tšhelete ya gore re ka ya dingakeng gore re tle re kry-e thušo ene re a sokola and then ba gana and then nna ke le ka kapa ke feleletša ke te thola ke e tla pitšentše kgolo ge ba ga moremi ba e tla ga maubane ba re ba tlo bereka motse
napile le bo malome khwacha aowa le nna ka mo ke ka ga buti le nna ke ne boroko ka mola gae mola e le gore batho ba ba ganne go tlapitšentše kgolo mabaka a bana ba bosesi ba ibeile clear a re nyake taba tša rena di tšwela nyanyeng ko bathong a re nyake go sega ke batho so ka feleletša ke re mo go yena ke re no bao ba go senya ke go sega ke batho le ba go senya ke taba tša bona di ikwa ke batho a ba dule gona ka mokgwa go ra gore rena thušo ye re tlang go e fa batho re tlo e fa batho ba go sega ke batho ba e leng gore ba kgonne go tukuka batla mo pitšeng tše kgolo ntle le go tlotlo ba re batho ba tla reng he na re nyakeng re nyaka eng re a tseba gore motho mongwe le o mongwe o ne right ya gore a tepee gabotse mara le rena mo pitšeng tše kgolo especially labedi le la bone go na le condition kapa ke re melawana ye e leng gore e tlile le ofisi ya tlo ja baroka ene le bona ba lebeletše mabaka a rileng gore batho ba tšwelle e se botlhokaina e le bo ka kapa maubane so re feditše le sesi re go ra gore lapa le letlang go thušiwa ke la sesi le bana ba gage and then sesi ke ile ge ke mmutša ke re na bjale o tlo o fegeletša ke mang a re ke ngwana mmamogolo nna ke be ke tseba e le gore ngwana mmamogolo o fegeletša sesi ga a tle ka ditaba tša ge kapa mathata a gage mohlomongweng ke be ke ile a tle le mmage ke sa re gore sesi o phošo kapa abu Thomas o phošo ge nke be ke tsebile gore o tla le ngwana mmamogolo ebile le yena o na le mathata mohlomongweng ke be ke kgopetše abu Thomas gore a tle le mmage mohlomongwe ka baka la gore Thomas a kere ga ane ga gage Thomas e sale ngwana o e leng gore o sale ka fase ga motswadi go ira gore mathata a Thomas ke ya motswadi a gage ka baka la gore ga go ne ka mokgwa e leng gore ke sa re gore Thomas a tlo kry-a thuso a se ka tšhoga ke no ra gore nkebe mohlomongwe go ne le dilo tše e leng gore mmage o be a ka di tseba bokaone tša lapa la gage go feta ka mokgwa Thomas a di tsebang ka gona mohlomongwe be re tla kwa tše dingwe tša go feta tšeke kapa tše dingwe tše di fapaneng le tše tša Thomas a re re pele re tsentšha balli ba bangwe ya re tlo go fa chance sese malome ka kapa o bolela nnete sese ge batho ba etla mo pitšeng tše kgolo ba rugiwa and then go sasa ge ba ekwa gore taba tšela tša rena bjale di nyaka kgoro ya batamela a e satla a itle mo radiong and then ge kgoro e swanetše go thušega and then ba ekwa gore taba tšela tša ngwane o ka re di tla kgola le rena re le kgoro ba batamela ba ikwešiša jwale re bea gabotse gore o se ka tle wa re mola go thoma go thušega ba geno ba tla ba re re sepela le o la tswang radiong a e tlo ba jalo re tlo thuša wena ge bona ba etla ba tla ka tša bona senka taba ya radio a kere ya ke nagana gore malome ka kapa re feditše le bona re ka tsentšha ba le ba bang bana ka nnete ruri ya re emeleng ka sesi o nyako bolela so nna ke na le bothata ka taba gore ka gaka a ka laela ka gae ebileng a ka bega motse so bothata ba o se be motse dilo tše ke di dirang ka moka tšona ke di direla ka gae ene ka gae o na le mathata o na le dilo tše di diagalang ka mogae so ke teko dira jwang ka taba re ka magae tle bo sa beiwe ene bagana ba ka mae a ba nyake ene ba re ke boele ka gae ge ke tswa ba re ke boele ka gae o ka se boele ka gae ga geno go ne bana ene ba nyaka gore dilo di sepele ka mokgwa bona ba nyakang o ne motse wa gago laola tša lapa la gago tlogela tša ka kua gae a kere a re bereke wena o tsene ka gare ga lapa la geno o kgone go pheta tšeo di phetang tša go laela o kgone go aga gago ba ka ga geno ba tla ema ba bona gore ba bereka buang gore motse o laoloke a kere go tla pitšeng tše kgolo a se gore santse re lološelele family rena re nyako thuša wena ka dillo tše o llang ka tsona le ngwana gago le malwetši a gago so motse ola wa geno ge e le gore o berekilwe ene ba geno a ba nyake gore o kry-e thušo re kgone o bereka wena o tsene tše di leng ka mola ge e le gore mo gongwe bona a bane bothata le tšona ba tla dula le tšona thank you le re emele ka moo re leboga a bagešo a botitomi ge ile mosegara o ya mošomong
ge le bošego mogwera a robala dula re pele go itokonya a re a leboga moroka balli ba rena a šibawe o ka no tša sebaka se ngwanešo o ba dumediše o be o ba amogelehle prof ya a ke le dumedišeng ba gešo ke a thaba go le bona ka fa le kae batswadi baka a re dire so ga ke le kwa gabotse le kae rona ra lena awa fela gona re ya kwana koko ke ba gamang koko ba manamela ba ga manamela le tswa kae gae nna ke dula mo sekirile ka gantse le mara ke ya le falpanka ga ke le fiso alright ke manamela mang koko Johana a gona molato koko o sepela le setlogolo ke ngwana morwa ke mang abuti ke re ga o hetswe manamela re ga o getse okay malome ka kapa o ka ba fa melao re a leboga batswadi difounu ga di beng silent re se ke ra bitša dingaka ka maina ba porofeta dikereke baagišane ngaka eno ba ngaka tsoko moagišane wa rena kereke tsoko ke moka re hlompheng le polelo ba gešo mantšo re apešeng gore a se ka kwagala kapa go tšwelela a lomela kua tsebeng ya motheeletše gomme ntle le go senya sebaka moroka ke nagana gore nkore ke ba direle se sengwe sa go swana le sela sa maloba le maabane pele koko Joana Manamela a ka tle a re fa dikgantše le gore di batliše ka keng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga koko ge le tlo bja ditaba tša lena le duleng ditabeng ge le botšišwa dipotšišo ka hlompho le boikokobetšo bo bogolo le a rabeng ntle le go nyaka go hlalosa ditaba le no dula go tšona ke lena le ditsebago ke mathata a lapa la lena ke mathata a barwa ke mathata a barwedi le no dulang ditabeng gore ditaba tša lena di kgone go kwagala gabotse le ka kua moroka a kgone go tseba gorena a ka le thuša jwang koko le ka napela noti ya dialela motswadi ka fao thobelang ka moka ba motse radio le ba ba theletšeng ba legae thobela koko nna mo nteng tlitseng mo ke ne le bothata bo bogolo ba e sa le motho magale ka 2004 o thomile ka 2004 ke robaletše ke morodi dilo tše di tla thoma ka re o robalela ke morodi wa ka o lwetše a lla ka noka a rurugile mpae ka phanlepenzulu ke fa selodimo mo gae wa pala dan ka ra wa gane mohlomongwe ke montšhitše a tšwetše ka ntle go tla ba kaone ke mo gatoše ditabo ke mo tšere ka mo iša Thembisa le gona wa ra fa selodimo ai wa seloke moruti one re tsamaya mo yena ba re aowa mo tšeeng le mo iše sepetlele bo tšhela madi le metse a wara matšera moša sepetlele sa Thembisa a wa fihla ko ba morobatša a ba seno morobatša go sa bona kaya ga ke fihla ka mo fumana patlame ka mmotša ka rena mmele o jwang a raowa go sa pala ke re mara bjala se ba uše extrainara ba nkišitše pampirišio mo ditlhong mo ditlhong tša mo ba bjang dijo gona le ditlhare a be e le gore nke tša pampiri ya mfolopaper one kgolo ya extrain ke a e lebelela ka kry-a le goreng ka mogare ka mo a go bona leseledo ba metse ga ke ba botšiša aowa le bona ba tse borena go diragang mara setse ba thomile mo straina metse a le ka mogare a ba re boele gae re no phela re tla re khumana gore nompa ile ya fokotšega ba fetša ebile ba montšhitše discharge ba re a phela tlo tša dipilisi ya ba re phela re tša dipilisi go tloa mo ke kry-a le gore jwale a sa kgona le go tsamaya ga a sa kgona le go tsamaya jwale o dutse kore ga a kgone go emelela jwale o dutse pleketeng re pala le ko motšela dipilisi ka baka la gore a sa kgone le go tsamaya o dutse pleketeng ya ba gore mola namile rano o dula le yena mola
ntse re a phane phedu le rano dule le ena o fitlhella ebile ke no bona gore ka one ka re bolwetse a bo morago ya pele ka morwala ka mošetša gae e be le Sontaga ke gopola ngwaneso a sa le gona ga laspone ke ena nyaketseng transport ya ba gore mola namile ke moiša gae re ile re le Sontaga o robetse Sontaga le Manta la bobedi ka bo past 5 to 6 a ba re tlogela ya ba re mola namile oa re bolokile bjale ka mang le mang ke 2004 2005 ya feta ile ka 2006 ya ba re namile mathata a thomile jwale ke kwa mašata mara ke sa tšee le tlhogong ke sa nagana gore ka ba le batho ba bolela ka nna ke sa tšee le tlhogong ke kwa mašata bjala re tlo mmola ke moloi o lo ya ka metse ene go tloga moo ya ba gore namile ke thoma go mmona ena morudi aka mara se re mmolokile ge bana ba ka ba se gona ke setse ke nnoši ke lebeletse TV o a feta ke le ka moo kore jane gore moyanaka e lebane le koko morago festere la gona ke bana motho wa feta o ka tlhogo ya kwa o ya monyako a tšitše a fitlha koko wa bolela koko wa kokota ke re nna ka gare a ke re ka gare ga o bona le motho e be ke emelele ko tlhola ko monyako wa gone motho ke toilet a gone motho ke ko gate awa le gona bona motho ke ipotšiše mara ke se ka tse wa rena bjale ke tla araba ke mang o mmona ke mmona go tloga mo dinokeng wa go tlogo gwa ya go tloga mo le gona tšile leng ga a sa kokota ka molomo wa boa o kokota ka letsogo jalo koko ke re go nna tsena a go bona le motho ke emelele le gona ko o lebelela ko monyako wa gone motho ke thoma gape ke ye ko gating ke ka toilet gane mo gongwe feile pele o ile toilet o re betse morago mo gongwe nagana gore a ramoko le gona a gone motho ai ya ba re namile ke thoma go makala gorena bjale go direga eng ene le gona ke mmone la bobedi ke thoma go makala gore mare bjale go diregang awa namile ke botša morwa ka o a robetseng papaga ba gore no go le ka mokgong e ya ko kerekeng e itseng ema pele gannyane koko pele o tswela pele kana motho a kokotang ge o re tsena ebile o bula monyako o mo hlola ka mo jarateng o sa mmone go re o mmone o bone e le mang ke bone e le ngwanaka morojang wa robetšeng all right ya ba gore ke thoma go mmotša lebaka le ke re gape ke a makala go direga so a re no ya ko kerekeng ba thuša and then o tla kry-a thušo awa ya ba gore namile ka nnete ka ko kerekeng e itseng ewe awa ke pheta ditaelo mara mašata ona a sa fele ba ra wa ya ko ga bo kereke o repota tabeng then o tsene ka diofising ka ya ga bo kereke awa ka no pheta ga o iwa ga bo kereke ke aya ya ba re dira se ke a dira mara mašata ona šia hai bjale ke thoma ke makale ke re mara ke re ke yone ke a tsena mara jwale mara nkane dilo tše ga di boele morago o ne o dula ntse go ne le mašata gore re tlo mmolaya hai bjale ya ba gore namile go tloga moo ka ba ka re theka ya mo setšong jwale ge ke fitlha mo setšong motho ola o ne gore go nna re le ka sesile lona ke le ka se la motho mara ga le ne motho ka mogare o le bona kae koko mo ke ile setšong jwale o ba bolela ka lekase ba re lekase sile mara ga le ne motho monga lona o gona ai jwale namile ke re jwale go jwale go diwa le ka se nthuše na ya ba rarawa re tla go thuša le tla nthuša eng awa a gone molate o bitša ya e bitšang le yena ke ra le gore ka nako o ne go sa le boima dilo ditlhakane ene le nna ka nako o ne setho ke gole ya ba re namile
ke ge tšatši le leng ke ra bana ba morodi ke bolela ka taba morodi a kere ke tšea bana ba morodi ke re a re ro tlhaolela mmalena ke kgale a bolokile mošobi wa ko boleng gona ke bo bogolo a wana mile bana ba la re a tloga ke ba bararo bile ke ile ba babedi o mongwe o ba se go ka rena ne se a thomile go itaola ke tšea ba babedi ba ke a le bona dirapeng ge ke fitlha dirapeng re khumanele gore lebitla lele la morodi aka motho o kolomakile bile o latlhetse majwa ya mothokong re thome re makale ka diharafo le ka diharaka re tshwere le metse ka paketana re o tlhatswa-tlhatswa le dionanya tse re mmetseng tsona e serapa sa ngwana ka se sekolo ke thome iputsiša ke re mara ke mang mosamaria wa kgaogelo wa ka a kolomakelang ngwana ka nna ke sa tsebe le ompotse a sa mpotse jale wa thuse selo ga one ntweng motho a ka mpotsang ya ba re namile ke re hai bana ka re la bona gore ba kolomakile mara tse di leng gaufi le ena baima tsona ne setho ba di kolomakile go kolomakile se sa ga sa ngwanaka a wa namile bana ba le ba re jwale re di a jwang koko ke re ga re tlošeng jwana tse re di tlhatswe re di phumule re di bušetšana mola ka re ga ke re la bona gore go sekolo gape mmerekone gore o tletse mo a go sa le gona ka gore motho o kolomakile su a wa namile mola re boela gae ge re boela gae mola re tlabegile gore phete jwao ge o e tla bo December ne go le boima kore go tlala ka montle ga strata mo le bana le jarata ka mo trateng ke bitšwa mollo ke rwale ke bana ba bannyane ke bitšwa mollo ene ke a loya ka metsi ke a loya ka metsi ene motho wa ka o ka mogare ga metsi ka mogo ke loyang ka one motho wa ka o ka mogare ga metsi ene ba mpona batho ba ka montle ge ba feta ba mpona ba bona nna ba rene ke makoko ene ke yena mara metsi a mantši a ba kgone go tsena ka bona bare ke ka motho wa ka o ka mogare ga metsi o a loyana ka metsi ba go botsa seroka phatla gore wa loya koko o ka ntlong nna ke ka ntlong o kwa mašata a mo tseleng batho ba mo geiting mo terateng ebile ba mo šupa ba re šule ka mo ntle ga jarata yena o ka ntlong o ka mogobatšišitše mogwanto kore bona ga botsene ba nyaka go tsena ba mpolaye ba ntsume ka re ke a loya ke ka metsi batho ba mo motseng ba e leng gore ka nako wena o bona ngwana gago wa hlokofetseng a kokota a sa tsene a sa bonagale mašata ka montle ba re o a loya wena o loya ka metsi jwale ba tlile jwale shibao wa ba kwa o le ka ntlong okay jwao nkane ba re o loya ka metsi koko ke sa etla ya ba re ke loya ka metsi ka baka la gore ka tla ka tloga tšatši leng o tlo thoma go ba le tlhakatlhakano ko ga a morwaka nagile a maskrala ra ga morwaka ge fitlha ga morwaka a wa le ena makoti o ne o tlhakatlhakana a robala ra mmoloka ya ba re namile ke ona mathata a thomile a ka kwa maskrala makoti o robetse ka 2002 ka 22 ka 2022 2022 okay o robetse ka 2022 papa bona o robetse ka 2023 yena wa bereka le yena o ne o tlhakatlhakana a napa a latela motsadi jwale ka morago a poloko tša bona ra nyaka motho ga re nyaka motho gore a tla a gatse lapa le la lehlatswe a ora mohumana motho la mara ile he re yala mathomo e re fitlha kwa re nyakišiša re ile o tlhola motho a re aowa gape morwago a sa robale ga a robala go reng a re aowa go ne le mothošu o kgauswi le wena and motho a leng kgauswi le wena o berekišana le motswantle a tsebe polelo ya ka ene a sa tsebeng polelo ya ka mo ke moporofeta ebile o berekiša metsi eya ke re jwale ga a le kgauswi le nna e le family ya ka
a re mara ke family ya go mara seng ka madi ke re jalo wa seng family ya ka madi ha be ke ka nagana ka pele ka motlhalosetsa ka re o ra gore he le family ya ka mara seng ka madi ka tshoka go pola ile ke motlhalosetsa ke re wa se family ya ka le family ya ka mara seng ka madi o ra gore ke motho wa go e marile a re eng go jwao a re jwale motho o go berekile ka o berekisana motho o berekile ka metse o tšere dilaki tša gago a tšea ko re ntho ngwe lengwe a re wena mo leng wona mo o no ba motho o go berekile o feditše ka wena ene sa bobedi morwa wa sa robale o ka tlentša wena motho a re o ka tlentša gage morwa wa sa robale o ka maatlentša yena motho eya eng jalo o ka se re thuše a ra oa nka le thuša mara nna tše dintše a ke di kgone e tla ba re ke tla leša ko kobeleng yaka aowa molata o gona a tla ka gae a fitlha dia tša dijang ra re bjalo ko dirapeng a ra wa dirapeng ke tla ya a ya le gona fitlha dia tša dijang a re bjalo go šetše wena mmamare nna ke kgone wa re santse ba re ke ntshwele ba re ke o fempa gore ba re ke o fempa a re wena ke tla uša ko kobeleng yaka kobela yaka ke yone e tsebang go fempa nna ke tsebe go fempa gore o kgone o bolela le ena motho wa go dileng tšeo le ntho e ba o dirileng yone tšeo mo go wena ya ba gore ka re morwa ga a tlo robala ne se tša kry-ile setene mo sekirileke ebile a ne le mokhukhu mogana mo sekirileke mo ene a boletse gore o tlo tsamaya moo before mosadi ke taba matšatši mara age le mokhukhu kry-ile setene mo sekirileke jale motho a boletseng le ena ka setene sene setse a boletse le motho ga tlo robala jale motho o ile ga a seno ba right ka rena a sa tlhakantšhalo tšae ya ba re namile ke ya mo tlhalosetsa ke ya motse kere gape o tsebe re motho monga setene se o robetse mara a gone ntho e tšhentšhileng wena o ka nna wa tla wa se reka go phumeletsa wa ka nnete motho ole wa ile a re a ba right a re fa šhelengnyana ke yona re kgonneng go thotha ka yona go tla mo sekirile ke re rao ga o sane ntho e re ka e diang sa rena kore re ye ko seteneng sa papa lena nka se nyake setene se le gona ka rena ko ntlebe ke dia phoso le nna ya ba rena mmile ke tšea bana ba ke ba tlišana mola sekirileke mola jale ge ke fitlha sekirileke le gona mathata a thomile mola e le gore nko motseng kwa le gona mathata ne le mašata ko godimo ga ntlo ga re robale go kitima ntho ko falpanka ntho e kitima ko godimo ga ntlo kore tšatši leng ke ile ka re ko o tlhola ko gae ka humana ntse ke nnane mo sekirile ka ke ra gone motho bana ba nyaka dikoropo jale ba nna toropong jale re tswalela fela ra ka o kolomaka fela tšatši le neng ke ya kwa ke re ko o tlhola gae ke kry ba tšhetse madi go le ba nang le festere la ka mo pele o bile e sa le a maswa ka re ba letse ba tšhetse le bošego e sa le a maswa madi ao ka re motho o tla rwele madi ka sekotlelo a fitlha a tšhelana mo bile a tsa le roundonyana a maswa a sa le fresh ka re ke lebele gore kgane motho o mongwe ka re ba tamele thabene ke bašimane ba kitimišana ba tlhabana ka dithipa ore ke mpšane e kitimiša kgogo ya fitlha ya e bolaya a gone lefofa a gone selo e no ba madi a tla rwelwe a tšhololana ka moo ai a gone taba tša go ntshenyetša tsona a le tswene jale ya ba gore namile ke tšhale ke makete ga ke sa tseba ke kore ke tlaletswe ke metse magakwa bjale a sa tsebe gore na e ntsholetswe kefe kore nnang gona le gona a gone boroko kore lela go kitima dilo magotlo ke magotlo ke bolaile noga e nngwe e brown mo monyako e itatile mo monyako ile santse gore ke tswele ko ntle forogo ke ra e robetse ebile ge empone o ka re tsoša tlhogana mo monyakong yako mo re tswang gona ba ne ba se gona nako wa gona ba ile mo falbank ba ile tlhola gae ka be ke tša sepete ka e ripa molala o ga ke seno ripa molala ya hwa ka e rwala ka thumela koa bana ba ntši ba lebelela ka mogae kganting ka re ke mekhukhu
tsogo ga gona nna ke ipotsa re ke tšea gantši se yona mo lepolankeng e gana ka mogare bana ba tšea ba ilatlhana kwa ditlakaleng gwa ya segale re dutse ka mogae ke duletse ko thoko gaufi le monyako ngwana o duletse ka mogau ka mosaetene re dile kitšhinyana no a e notla e kgolo man ya o tloa mo fitlhamo ke bile kwa mpitsa koko nnogaši tla o bone ebile o thomile ka re tla o bone he ke ya ke no kry-a wa iketlile gape ya ka mokamoreng yaka e iketlile ya ka mokamoreng yaka a bele gore ke a kitima mola he ke kitima mola ke re o ska ba wa itshwenya gore wa ibola e tlohele ka kitima ka bitša maagišane o mongwe ne ke thomileng kana ke kry-a se gona ka bitša maagišane wa next door wa monna ntate ola modimo ola a tla tshwere petrol ya diesel ha fitlhana mare ke ka ema koko ke re yana ka mo bjale e ka mo fasang peto wa ka jwale tharile ka mo tatila ba re fa diesel e la re gašang ka mo ntlong ka mo gape no ga e kwane le mongo a o ra gaša ka mo ntlong o rwele mantrase o latlhetse kwa o tlhakatlhakane ka mo ntlong a etswe ka mo ntlong mare re gašitše petrol ya diesel ya bane o ne le mošimane o mongwe o foroma ditena mola gorena ke bana ba ka montle ka moa Mozambique ke ne le fontse ga ke monyaka o phela nthuša mola gae namile ke gopola ka pela ebile ke gopotsa ke ena a re bitse Thomas ke founela mošimane o ka re ke ne fontse gae ke re etla ka pela mokgonyana ka pela ke ya go nyaka gane jwale awa motho ola modimo ke ga etla ga a fita re he makoko keng ke re noga ka ntlong o re ikae ke re ka mofasang peto wa ka mara o a tlošitše lentrare ke ga namile a e a re aowa e tšea se selo mo rena wa bola noga e la ba e tšea e latlhela ko ntle a re wa e bona gore ka makoko ka re ke a e bone ka re e ripeng tlhogo ba e ripa tlhogo wa tsa mmele ola wa noga yo ya ke tse gore na o feditšeneng go thiba e fofela godimo ba e loketse ka motšekatseo ya re mola e le kgale ya bele gwana e stopa ka e rwala ka o e latlela ka o e tshuma ko ditlakaleng ko ntle ko sekgweng ya ba re namile re e bolaile noga eo bjale se seng gape bana ga gone kwano ka mogae ke tlile le mošimanyana wa bo mošimane wa latelelang o ga ke tse gore na bothata ba ke ngwano wa itaola ngwano o kgoga diapole ba re go ne le diapole mabotlo a namang jwale a tsamaya ka dipipe wa kgoga o lela e tla mašigo o lela re tsoša ka bo 10 11 12 nako ngwe tla ka bo 3 nako ngwe o tla gatlo robala koo nako e setho re fitlhe mo ile ba ka re go retse fa lepanka before re tloya sekireleke re fokotša dithuto tse ne re tlile le tsona re mo di ka se loke ke mekhukhu re ka bonya ke la sepeisana mola motse mola mo sekolong sa motse tšhisere nngwe ya ba re founela e re botsa gore mara ngwano ga botsebotse go diregang ka ena ka re o tlo ruta bana mokgosa lokang mo ene rena re a koba a re nyake ngwana wa sekoa o tlhoka tsebe go seleka ga botse go diregang a re ngwano o tshwere dikhi tša dikoloi a re o ne le dikolo ko gabo o ne le koloi ya o ya molong o ne le koloi ya ka moga ya o ne dia fela ya o ne tsamatama ene e nngwe e dutse fela o fora matitšherao ene o tshwere dikhati tse ne a re tse gore tso ditša ka nna a ra di bona le tsona koko ya tšewe tša ngwana go seleka e molaleng gore ngwana owe o stoutu wa seleka ke nagana gore ge ke be ke theeleditše voice note ya lena gabotse le tlhokofaletše ke morwedi la tlhokofalela ke morwa e leng tatago ba ba be ba dula Manskrala e fela ba ne le stene ko Skirlek
ya morena. and then mola clipping e bolela gore bana ba ga go koko ba tswile ka gae e jwa o mongwe o le kharebeng kae kae polokwane o mongwe o ka mo gauteng bana ba ga batle gae ga botse aowa and then le tlogile fa le banka motseng wa lena le o tlogela o ne o noši le baka kgolo e le wa go hlokomela bana ba morwa ka baka la gore morwa o robetše se ke nyakang go sekwa kapa nka ratang go sekwa le go se kwešiša ga botse le tlogile kua motseng wa lena wa fa le banka le tšhaba aowa papa a la tloga le tšhaba re tlogile ga botse ka re thuto re go rogetše gana kwa re di fokoditše fela re tla mo sekirileke mo and tše di sa šetse ka baka la gore ka mokhukhung jala ke re kwa ke agile montlonyana and then koko ko sekirileke e leng ga morwa mo le ileng ka taba go dula le bana ka baka la gore e le ba bannyane ba sene batswadi and then lena la decide gore jwale ka koko wa bona le tlogeleng lapa la lena le yeng go dula le bona ka ga bo bona mashata a beng a kwagala kua fa le banka ba re le a loya ba nyaka go le bolaya ka go le tšhuma ka re le loya ka metsi ge ke be ke theeleditše clip ela ga botse le boletše gore le mola sekirileke mola mathata a sa le gona ba sa re koko wa loya batho ba sekirileke ba tseba jwang boloi ba gago bo e leng gore o tumile ka bona kua fa le banka ka gore batho ba sekirileke le ba fa le banka a se batho ba ba teng ke dumelana le lena a se batho ba ba tee o bolela nnete kore nna mo ke leng gona male dilo tse wa di bona nna ke di bone ene ke tsebe se ba se bonang ka mokgwa ba berekileng ka gona le nakong ile ka thembisa ka o dutsa dipampiri tša bana go ne o tshwana kore mo nna ke leng gona lo tse di a tswelela ene di bona ke batho koko fa le banka ba re wa loya o tlogile wa ya lapeng la morwa sekirileke ba sa go bona jwale ka moloi o ile thembisa o etse mabaka a go lokiša sela le sela le bona ge ba fitla ba go bona jwale ka moloi he ba o no ba jwao koko o boletše ka taba ya gore o bolokile morwedi ya gago e fela o mmone gabedi la mathomo o kokotile ka gore koko wa re tsena ge o re tsena mo go morwedi ya go o be o mokwele ka lentšu goba o be o mmone gore ke yena ke mmone ga feta ka lefeste re botsile digareteng mara wa sebele ntola ya gore o tšhoge o kitimele ko ntle o bone gore nto o e boneng o e bone ga botse go fitlhelela yena a kokota wena wa be wa re tsena o be o re a tsene jwang ka baka la gore koko wa tseba gore o mmolokile ene wa mmona gore ke yena kore ga ke tse gore ne ke tshwere keng le nna gore ke gese gore keng ke mmone le ga kokota a re koko ke mokwele wa bua wa mmona gape la bobedi a kokota ka letsogo mo lebating that's right wa bua gape wa re tsene mara o botša jwang motho koko o tsebang gore o hlokofetše gore tsena mola inkebeng e ba wena o kitimela ko ntle o nyaka go bona gore ntho ke e bonang ke a lora goba ke nnete wa tseba ga ke tsebe le nna ke sa ipotšiša-potšigo ga ke tsebe ne go diregang ka nna o dumelana le ena ga kokota ne ke kgona go maraba ke re tsena mara gore ke emelele ka nena ko ona eo ao ga ke kgone ene ke mmone ko ona ko gore ka morana ko nyana ke emelela ke re ko lebelela gorena jale motho o lefeletse ka a ke sa bona motho so o sa le o mmona gabedi mo la mafelelo wa selo sa mmona ka setlo ke sa mmona ke ge ke tlo ya manskrala ka mathata ona okay ga manskrala gona koko a ba go bitse ka tše tša boloi ko re go bolela nnete a gone mo nkare ke tsamaya gona boloi ba ka ba se bolelwe go bolela nnete gotlhe mo mo ke sepelang gona ba bona boloi ba ka ba metsi ke botsišitše potšišo ka re motswadi aka ge ba re o loya ka metsi ba bone ge o dirang ka metsi ga ke tsebe ka kwale re lesatla mo polelong eo kore o e hlalositše o boletše gore
go ne le o mongwe e ka ba wa gausi le yena o e leng gore o berekisana le motho wa motswantle and then motho wa motswantle go ra re e ka ba ngaka and then ba tsere koko ba bereka koko ba tšea mahlatse ya gage and then ke kole o ka re gore ba go berekele ka metsi koko go di ileng ka metsi gore ba re motho ke moprofita o tšere metsi a tlhakantšha le tšona le mahlatse aka dilaki tša ka moka ba tšere le seriti ne ke lebetse le seriti sa ka ba tlhakantšha ya nama gore namile ba kgone go mpereka. Wena o a dumela koko gore wa šomišiwa? Nena ke a dumela ka re ke a tikwa le nna gore ga e sa le nna ola ke di tsebang. Alright. O a šomišiwa? Ke a šomišiwa. Alright. Wa bona ga o dumela a o wa re tlile go thuša. Ga botse koko o hloka thušo ya gore o šomišwa bošaedi o nyaka gore moremi nthuše ke tloge ka gare ga ditaba tše kana mokgong ntate moremi. Alright. Bakgekolo ba koko ba beng ba fela ba go šomiša so ba bang ba bona ka ditorobo ba bona mo ditorong gona o bolela maka ga senke ke ba bone mo ditorong gona senke ba bone o ke ileng ka molora ka ba ka phaphama ke ise mo šomišeng ke morwa morwa ne ile ka molora ke sala gana kwa ka lora a go elela ka kwa morawa ka mora ya gage ka rotile ke rena dile ke ra tshinyana koloi ka masenke ke kwa tšatše e se kgale re molokile ke kwa re le koko ka re phapara ka re lentswele ke le kwele o bitša ke morwago wa hlokofetšeng o mmolokileng eo ke mmolokileng a kgadi motša o ka re o ne le sa nyaka ompotša sone ka ba ka tsoga ka tlhola mo lefestereng ka kry-a le gore ga ke bone motho gwa ya ka tla ka kwa mmago tšatši le lenga le ka pele mo gating a re nthušeng le yena ke kwele boisa ke a mo tseba ke ngwetši yaka le gona ka nopalela ko o tsoga e le setile kgale ka tsoga ka re ke tlhola lefesterang go sane motho. Koko bana ba gago ba bontšha ba se ba robala go ya ka polelo tša gago go jwago ene ge mohu a se a robala le moko a go elela ka gae gona go ra gore mohu o bitswa setholwane e jwago ene ge e le gore ke setholwane o tlo o ja le lena ka mo gae o tlo le hlwekiša boroko ka mo gae o tlo le tlišetša madimabe ka mo gae o tlo tliša ntwa ka mo gae o tlo tliša mokgwa wa gore wena motswadi o tlo o hloya ke batho o tlo go tlaiša ke a tlaišega le jwale mohu ka segaga borena o swanetše go tlaiša mmolai wa gage o jwago a e gore a tlaiše batho ba ba senego molato le yena goreng bana ge ba fetša go robala ba etla go tlaiša mma go bona ke bone ge ke bolela gore koko o hloka thušo ya ge o šomišiwa abuti ka mo a dumela abuti lena le bonang se se le makatšang mo go koko a ke mathata kore nna re otse kore o ya nneteng nna ke motho le nnete ya ke nyaka nnete mo re otse koko re ya kwa re moetela re sa nna manskara la bona so re nna manskara re otse re motshepa langoshiša so re ntse re motshepa bjao ya ba le gore mo le re fitlha mo le gore batswadi ba rena ba re botsa ba rawa mokekolo la descend re botsa ke batswadi ba re batswadi ba rena ba re udiana kore ka mokho nna ka re ne ke le mohola kere ya ba mbotsa ba re le go kwa seleka halo ka descendete le botsa ke batswadi ba le ke batswadi street morwage le makoti langoshiša descendete o ira se so from mo gore ntho ya thomo nna mpelong so ya ne rena nako ngwe re ile go falbanka re ile moetela ne re boa re na disonyana tse dintse tsa o squisha le nyana e letetse koko so tsora tsomo tsona hentse nthe mmaga ditseng kudu itse he nako mmaga a lwala a ntse a lwala mola ntse a lwala nkare o tlhokofetse e le Friday ka Thursday
ke lore koko a founa o nyoko mocheka la bona so a founa mola baba ka natlatso wa shene ka re na sa mmerokong ka baka lore mama na lwala arai ke tsere lefinyana so koko a founa baba go tlatso wa shene maka o ntse mo stilong mo morithing mola a founa mola ke baba go botsa mmaka gore ne tsa founu sa itshwarela mo pela hao e be le khole le wena yanong o bole ba bolela o tla fola o lokile hentse na go ya tsatsilo la teng latanyana ha founa mrekolo ra e sa tshwara difounu tseo langushisha ele papa o botsa mama re sa tshwara founu eo wa e motho a founa wa ntšha bjana e be lore a wona bothata itse ka poloko ya mama ra motseya kwa mama a thomolwa ne gile sekolong ke latile reporto ele Friday e ke latile reporto yao a papa na mbutse ro tloela ta mara furua teng a tswa ya mmereko so kara ere ke sekolong e ke lata e wa mola ke lore mama tlhakatlhakane a ba kirile mama foreche ke mojisa pala go ijisa ke mojise ke fulne papa ra wa papa pene bulutsi bola ba hola bo ya pele papa a ya chase ka pele a tla shiana re tse mama re mise kore mola re bethile ka re aramisa le spetle kore ntwe re naneng he mama a tlhakatlhakane ra re motse re mise mo profeteng re motse re mise go ngonyana mo sesengu re fitla kwale ba ntsha baibele ba ntse ba bala ba bolela mathata le reng o mona ka mo motho wa lwa o go mo dipeining tse sira se utlwa di selo se motsama mo mmeleng wa e ka o fela a wa ke le re ke motshwere iso mmaga ke motshwere go nantse mo fase ne re ntse mo fase ke motshwere iso ka re ke tshwere ngwana nyana so a wa ntse ba bolela mola ke le re mama o tlogofala ka ra diatla tsaka ne ba mo nthong ba mo ntsha yona ba rona le Jesu santse Jesu selo so immediately ntele ba fetse mo ntsha yona e be lo rawa moya wa khao ba rawa motho o sa phela motseng le moshanisitse go tleliniking ba motshele moya re motse ya go le papa re shane tleliniking plus ne le maufe re fitla mo la ba rawa o badile ke lo rawa ke mathata ke re papa founela go motho ro badile a rawa sa founela go go kena wa tseba hore wa mosadi a ka tsamile a wa ena bothata ke ka mkholo bona ba re butse ka gola kere a ona bothata mara go ya neteng na ile ka bona gore lo tsentse ne ke no di bona mara ke no tswa motho le nno ne ke sa di bona that's why kere ha e ya hore wa shumishiwa ke a dumelana le ona gore ene a sa dietse wa shumishiwa cause ona le lo tseding gore di tla o makatsanyana ba ke njo ba fan gore na gongwe ile kare ke le ne go tshela petrol ke tsamile go le papa so e go tshela petrol o ka je brotho white o ja brotho brown so a ja brotho bo brown bjao so ampone ke a tsena so e ke tsena mola a ke tsena diang mo brotho bola bo white and a buje brotho bola bo white mara ba le busy ka bona brotho ba le busy ka bona aka ibe na zangano mo so mara gore itse tabatsinyana tse di tlhaela gore le nna ke di mixa monna ke re mara ke iputsitse so ha le busy ka bona brotho bola so he ke tla brotho bola wa botseya wa bo busetsa ka mara bread bean ke re okay a itswe so ile tsa tsile lengwe ke robetse bano ke lo ra mgekolo gore ke molora ne le ka mo kitchening ele ka moraka a tswa ka mo kitchening ka molora ke motoro ke molora a tswa go kitchening a tswa ka morenyaka na le teng a robetse go ka moreng ya hae so a tswa go kitchening a tswa go ka morenyaka ka gore na antshwarise satellite sengwe le nna gore mo ke leng thwela ne ke lwana le ona ke le lona botlhoko ke itse he ke fenya ke tsoa ka utlwa ke tshwara matsoho le maoto marapo a sona ele nama no wela fela agago aga okay gore ke molora a tla monna so ka re ke tsoa ke lo le satellite la ka re o lora go itla koko la bona a tla monna so a tla monna ke tsang ke re o ntshwaritse satellite so ntshwaritse satellite bja ke la le sona e be ke sfenya he ke tswa mola e ke tshwara matsoho gore mo otle mo a kena marapo ne ke utlwa ngare ka lora mara ke tlha motorong gore ke utlwa ngare ka lora e be ka motsa o sana ke rape mara ka se motse gore ko lorile ene go lorile o so ke no motora e apene nna ke a lekiwa go so ya ba lora tsatsi le lengwe be ke robetse ka ma 12 mo gwera mo wa ka wa founa bjale ra bolela ntse re bolela ke motho le reng nna ke rata dijo ya nneteng dijo ke di rata so ke a tsoa mola ke ntse ke bolela nna ka founu ke rae
ka re bolela sa bolela phone ke tshwere ke tlala re ke bolela wena ke ntse ke o ira dijo ke itse ke tswa ka go ira dijo ka maraka ne le bane le gate ke bona ntho ngolong o ira lang go gateing kwa ke itse ke tswa ka maraka mora ke bolela ka phone ke bona selo se sile se tshweu go re ntho teng ele tshweu like ke itse ke bona go re ka squishing go re ka jema ka level e ke re level ntwe le itse thoma ithena intebella re le bana ile tshweni ya pedi ya porto tshweu e be ile mosegare boshego ile boshego okay ka re ke lebella ka bona le tshweni ya pedi lo tshweu so from go re ntwela itse he tlwa mo e tla monna e ka tswala mnyako le bana mnyako ka mora ka no se ile sa tswa le pele ka tsa di old drop ka diputse tsa bona mola ka robala furura re tsoa ra ga ra metlhala ya hona so go tabeng kholo ya go rena le tsuru le na di ammakatsa na ke re wa di dira mara e ka ba le re ba moshumisha go re la go ke ngwao ke a thembisa go lukisa lotsa ka tsa school so ye ke lukisa lotsa ka tsa school furua teng ne ya santse le reng ke motho le ra wa re tsamaya ba re khapa re bya maotonyana re khapa ona mola so ka re ke tswa ke tswila mafo khonona mela base ba re ke base ya fru kono siva le chelete ka ra ke tswa mola ka tlhaba ka motsosa ibane ke itse ke fetso tswa ka marinya ka mokokotela ke plaga metsi ke sa ke fo ke a go ntlong o ka marinya e ya ka marinya ke itse ke bua na le bizinyana o ka se tsebe na diang mo kae ka marinya okay go ka squishy sure maybe na tlola maoto go re a ke tsebe gore na tlola maoto mara go re tsentshitse le reng go re pelo ka ya mbotse re ya ka mola so ke fitla ka mola ke mo kera le motho nna le busy ka something so e ke ipona hantsha mola wetsang go re nthola idiangela wa itlwela hey ne ke ira so batho ate go re tshwara mo alesa ga botse bafana dilo tše o di bonang tše di tloga go di go tlaba ebile di go makatša ge o bušetša kgopolo tša gago morago go ya ka mokgo tatago a beng a bolela mmage ka gona mo go lena le mosadi di go dira gore ka nako nngwe o nagane gore mohlomongwe tate le yena o be a bona tsona tše jwale ka tše and then Magogo bana ba gago ba rakile ke eng ka gae wa tseba go bolela nnete le nna ke tsebe ke tshwana le wena se se ntlisitše mo ke nyaka gore ntate Moremi ke tlo gopela thuša re a ntšhe boloiwe ke neng le bona bo ba rena ke a loyana ke nyaka gore bo tswe 80 batho ba bo bone mang le mang ge bana ke a loyana ke ntho e ntlisitše mo ke gapeletše gore be ke tle fitlhe mo ka mabaka a nyaka thušo ene ntate Moremi ke gopela thušo a di bontšhe gabotse boloi bo e leng kgale ke opelwa ka bona le bo papa ga bo bolelang le bo mma ga bo bolelang ke nyaka gore bo tswe bo bona ke setšhaba Gogo Moremi a ntšhe ba loi ebile Moremi ga a prove gore batho ba loya Moremi ke ngaka a setšo ya go thuša batho ba e leng gore ba hloka thušo jwale ke kwele o dumela gore o a šomišiwa yona e jwao ka baka la jwale ke ka baka lewe batho ba go bona mo le moloi e jwao a kere batho ga ba botšiše motho gore koko ke moloi goba o a šomišiwa ba bolela se ba se bonang go swana mohlomongwe le se bana ba gago ba ka beng ba se bone ebile mohlomongwe se ba rakang ka gae morwago a ka beng a se bone ge a be a botša mosadi le bana gore ba seke ba go founela ba go updata ka bolwetse ba makoti setlogolo se go sane le tše dingwe tše a di bonang o nkgatla ka baka la gore o re ke a dumela gore koko a ka be a šomišiwa jwale di potšiše gore ge nkebebe se koko age o be a ka se nagane gore mokgekolo wa loya yona e jwao gape o batla mmona ka leihlo le ba bangwe ba mmonang ka lona yena o mmona ka lona leihlo le ba bangwe ba mmonang mara tumelo ya gage e re koko ga a loye o a berekišiwa ene le koko o a dumela gore ke a berekišiwa koko nkebe a sa re gore na a re ke duma o ka re Moremi a ka ntšha boloi bo batho ba bo bonang ba re ke a loya koko nkebe a re ntate Moremi ke a berekišiwa nthuše ke tswe ka mogare ga diatla tša batho ba ba mperekišang bošaedi
ba dirang gore ke loye mola e le gore nna ke loye mo ke gopela tshwarelo ka re nako ngwe molomo le ona gape o tla o diše phosono o no kry gore ke bolela ga botla gante o di a bošaedi mo ke gopela tshwarelo a gone bothata koko ke e bolediša ko gore o dumetse gore o a berekišiwa jwale ga gone ka mogo moremi a ka provelang setšhaba ka gona gore koko wa loya goba ga o loye mara se ke leng sure ka sona ko gore as long as o dumetse gore wa berekišiwa go ba moloi kapa go loya batho ba bangwe moremi o tla leka ka matla o tla go thuša gore utlwe ka mogare ga diatla tša batho ba ke a e fologa prof a ke go leboge malome ka kapa koko o swanetse go tseba wa tsa matšetši a o ka re ke bereka ka dilo tša go swana ditše fela o ka re bophelo ba ka itlo ba bo bonnyane mana ke bo bone gabotse koko matšetši a o ka re di ankoela tša go swana le tšena ge o tetebeletše koko o ka ba o berekišitšwe mengwage mekae nna ke tetebeletše ke kgale ka re ke thomile go bona dilo tše ka 2006 ga botse ke fatloga gore o ka re jwale ga ke sa le nna ola ke di tsebang mola wa thomang go bona taba ye o latofaditšwe ka go bolaya batho ba bakae kore go bolaya gona ga se ke latofetse ka go bolaya e no ba gore ke latofetse fela kore ke moloi ke loyana ka metse mara mo go bolayeng gona aowa ka bolela maaka mmagongwano a re ga fetša go robala morwago a re go tseba wena tšeo ga ke tsebe ka baka la gore dilo tša mohuto di a lweša mo o boditše bona nna a tla mpotse selo o sa phela papa ngwano aowa o robetse ba robetse ka moka a o sa ne ngwana koko bana ba gona mara ke ra batswadi ba mošimanong allright ka lehu la mmago ngwana bo le gona ne ke le gona ke molokile la papa ke molokile allright mara wa bona gore go na le taba ye e leng gona ka gare ya gore bana ba ba go boifa ene le mola tabeng ya mokgekolo mmago bona wa bona gore o bo latofatšwa wena o sa tsebe ne ke latofatšwa o latofatšwa na ke a latofatša fela nna ke re ke tsebore ke a latofatšwa ko gona ke dikwa gane bjale tše dintši tše dingwe ke thoma go dikwa gane bjale nna ne sa tsebe bana ba gago koko ba ba dumelang gore o hwetše thušo godimo ga seemo se ke ba bakae kore ke ne le bana ba ke šetse ka bašimane ba babedi ditlolo tše 3 jwale ba ka moka bona tlaišo yaka ba e tseba yona thušo ena ya gone a ganang gore ke kry-e thušo kare o mongwe mošimane a lati bone o boletše le motlhegare re mmotšabe e re le sa e kontate morimo ga le thuše lotse ke leboga ge bana ba dumela awa ba dumetse ntate ke tlo go thuša kokwa ka dilo tša go swana le tše gare dinyake ka gae ene malapeng a mantši ba swanetše ba tsebe gore e ya kgonagala maloba be ke bina ka kua mmakgatle ka kry-a e le gore e gona go ba bangwe ya gore ba bangwe ba šomišiwa mara ba bangwe ba di tseba e jwao wa ikwešiša jwale le wena re sa go lebelela pele koko gore na dilo tše koko gabotse di tšwelela kae thank you ka gore lo tše sewa re no thoma ka gono re taeloši hlapa re tla go bala santše re di lebelele re di bone gore di eme jwang ene go bohlokwa koko go nyaka go tseba gore why bana ba gago ge ba fetša go robala ba boa ba go tlaiša ka gare ga motse wa gago le nna ke tsebe ke a dipotšiša wa nkwešiša koko re tlo go thuša ge ba re motho o go tšere seriti o se buša jwang ge a tšere seriti sa gago wena o se buša jwang go wena ge o fetša wa se protecta jwang wa se šireletša jwang akere ge o šireletša seriti go swana le ge o šireletša wena fela ge o ka ba motho wa se titšhireletše o tlo ba ka gare ga bothata ene ge o le motho koko o šetše o šomišiwa o a tekwa le mo mmeleng o phela o lapile e jwao o nkwešiša o phela ka go lapa o bo o tepotšiša gore gante ke bereka kae ka rona ke no phela ke le gona ka mogare then o tlo kgona go bona gore mmele o ba o šomiša o nkwešiša koko o tla fetša o bolaya ke batho koko e jwao a se taba tše botse tšeke ene
ke leboga gore bana ba gago ba go file maela gore o tle re go thushe nna wena jwao ya ke tla go thusha koko ke tlo re ge ke bula meropa ke tlo go bitša ke a leboga and then ke tlo bitša le bana ba gago ke a leboga go ne tlhare tšeo di beileng ka gae tše e leng gore mo gongwe o ile wa noa go di tšea go bongaka tsoko maybe ke tše pedi ke tše tharo ke ngaka tša go fapana ke ditlhare ka gare ga ka moragago yona be di le gona mara ke kgale ke di latlhile o di latlhetše kae koko ke no di tshuma tše ding ka di latlhela ka toilet ka mone ke tsamaya gona why o di latlha ai kore ga ke tsebe gore na ke no bona o ka re ga di ne mogola ka re ne ke bona diphetogo di sego gape koko o ka se ye go ye ngaka wa tšea setlhare wa bua wa se latlhela ka toilet wa tla go ye ngaka wa tšea wa tshuma ditlhare that's why o sa fole koko ba go file ditlhare ba re ba go thuša wena o di tshumile tše dingwe o di latlhile gore dilo tše e leng gore o sepela le tsona di go nyaka o le ka mokgwa wena o leng ka gona ene ge e se be ra tloša dilo tšeo le nna nka se go kgone ka gore ke tlo go fa ditaelo wa di latlhela ka ntlong ya go tshwela mala nnete a gone se setei se se leng gona ka kua koko se e leng gore ka re ge re se lebelela ra se kgwetša a se phošo gore di be gona koko a ke re no ba re nyaka go tseba mara a kere ke a nagana ga ke bone nne taba go latlha ditlhare re a itseba re ile ra ya motsentsoko ba tsoga ba di latlha ba re moremišue o etla go sasana tsoga ba latlha ka moka ba di iša ka toilet jwale rela gore koko go ne le tsona a ke re bo sepela o nyaka thušo go ne kgonagala gore le tsona ka bo tsona ka ge o ile go ye ngaka wa tsena ditlhare tše wa kry-a ile gore ba le dišitše di thoma go lwa le wena ka kana e jwao mara nna ka kgopolo aka ke nagana gore ke di latlhile ke dintšhitše a gona molato koko re tla go thuša lebaka le legolo ke gore koko o di latlhela eng a ke re go di latlha mo ke di latlhela gore jale a o thuše ge ke o thoma ke bonyaka thuše ko pele dilo tšeo a di dule poleke di se tša motho o motee di tlo lwa alright a gone molato koko ke lebogile tše ntšhi re tlo di bolela nna malome ka kapa ke a leboga ke leboga kudu ba ka tla go sasa ba le ba go ya nokeng ba go hlapa ba go nyaka difuthu re gona ra tla ra kgona ba thuša ke tlo thoma go bereka ka 10 ba ka tla go sasa ke gona ke lebogile kudu koko ke leboga ka mafaratlhatlheng ke leboga batheeletši ba motse community radio station ga mmogo le bo ntate Malefo bo ntate Makua ka mo re leboga banna ba gešo le bereka le ge le lapile banna ba gešo re leboga go bereka ka go ekgafa ga lena a le khutši go bohlokwa tšatši le leng gono leboga batho malome ka kapa re leboga kudu a ka nnete moroka ba gešo re lebogile ka mola mafaratlhatlheng Dr. Moremi re lebogile audio streaming ya www.nsrs.co.za re lebogile frequency ya 96.3 FM ka gore yalo ba gešo re kopana go salela no la bijeng je kgolo le go nna wa di kgabakgabile beshu ga gone molato ka sona a se bopego seo re a leboga batswadi le ka re emela ka mola re